patungu tunga kutoriam tu abolero nkar lokala kana ko pa misri ni ayi khazira en kadala kera kuju akilipket kongena kisie kero tolo e woni akechi tomeu e menara musa toroto kisi musa Harun toloto na khopo a Misir nuko dungun te khapolon akuj na Israel kimiengu tunga kan toloto kipeyo kisiang anariet tata chwe khapolon ya Misir tama ngangi ni nyarta akuj ni ajay kina ngakeri ni ya ngakujo khotere beata ide king Israel tortokis ke attaque khapolon ngolo etichila subete ngi Israel talalar noy anaboli rocket tata chaki e khapolon ko jumsa ayon rayi e khapolon telimo ke khapolon ya Misiri na alimu adam tani pekeda ki akerar to chakaki aroni aburo kenge kwap alongare ni khapolon tulo khoni kine aburo ke tarawumun do de wontia ku jon kilinga keng abu ya khapolon ya Misiri tanyara ngumuro ko keng to subaksina peyuna kotere ngelinga ke chelu aribu hongna abue munu kilaroni kiliko ngumunyo lwa ngumuroko a Misir abue khapoloni nye misiknguna nyalaka kana ngezi ngutunga a Israeli toloto hongna abu aku to subakna ku mokna na Apollo alongare ni ngutunga a Misir kulo khonya ku junga kipi taratanga khot abu aku juna bo tameunga kala doha to buruchi ya khopodang tomeo ku juna bo ngilach kangi chuch to buruchi ya khop abu aku ju kuwa kinga jemei lo na watiang tunga hadang tara kuju nitienge dang a Misir apatungu muroko e khapolon ya Misiri telimo kisi khapolon ke chatamar e polota kuju na Israel noy na raina iteni hongna abu ya khapolon ya Misiri nyepu pokunguna abu akuju tomeu ekuwam akiru akimela na khopa Misir kirikai beredang tomeu akuju aribu anguru anguni na ngoligine khapoloni nguna abu tanyara Musa Harun telimok khapese kilipa akuju kus hongnat kimye kesi ngame sekin kanga tukus kane tata Musa tama mam ngatu kosi kanga me sekin irukorte khaswa kida kisuwa atalemuneta ngakipeyos ani akuj hongna abu e khapolon ya Misiri nya lakake ni Israel telimo ki Musa e khapolon ya Misiri e bala kuj kidinga kwar e toruniang lodorini angi Israel angi Misiri iko kudangu ni kingaren etwani telimo ki akuju Musa tama
tolimoki ngi Israel tongala imese erai ngaki peyos anado yerete a kolong ni diareta kechi imese telemtunga khoto kuwada kisi lodorini kech rawneta nga khoto machar ne ngolikini etoruki diami nye tona itwan ana dakharkus to suba kisingi Israel dang logeru la dungun tori e khapolon ani kidinga kwari apatungi delu ak ngarene ang Misri totoka e khapolon ang Misri kangi Misri to nyoutu toriya mutoko podang gorosi ngutunga tonyara e khapolon ang Misri Musa Kharun kidinga kwar tolimo kechama tortoksia na kopokang tortoksia si kang Israel kang barne kech kapasi kilipa akuj lugerlo ilimun totor akwar na pengina tortoksia Israel ang akajan arai nkilioko ngalupunga kan kapei tanga ber kangide khanga tukuna ko khala khanga mesekin yolo senariet akilipa kuje khapolon